tayo po iting miso para king kapasalamatan do, ring kapatad tamong, Councilor Jerry Kiambawi and family, Renzo de Indungo, king kayang birthday, Kayla Alfaro, king kayang birthday, Pineda Maniaco family, Gerardo Garcia, Lizelle Simbulan, Jomar Macapagal, Marivic Macapagal, Beck Bungay and family, Cleo Fe Bungay, Jazz Melanie, Ernesto Manlapas, Dante and Belma Madarcos, Olivares Javier family, Andre Esguera, Arlene Pangan, Isabel Pangan, Baltazar Pangan, Magdalena Lacanlale, Phil Franz Carino, Mr. and Mrs. Virgilio Uybungco, Mr. and Mrs. John Meneses, Hannah Sanchez for safe travel, Joselito Sanchez, para king kayang birthday, Apostolado ning Panalangin, Son Basilio and family. At para po king kapaldanan ng Danilo Matro, Ruperto Briones, Alexander Santos, Thelma Villanueva, Christine Wang, Blesila Santos. At for the special intention of Christian Alfaro, Mary Grace Sibulo for safe travel, and Jenny Rose Cabanas. Antimurin po para kingalananggang Kapainawan, Miren Villamante, Gerardo Salas, Belen Salas, Gracia Rubio Cineros, Osmar and Teresita Macapagal, Francisca and Francisco Manalese, Gerardo Ocampo, Carlos Simbulan, Dina Lakap, Magdalena Bungay, Senon Bungay, Johnson Bungay, Pining and Rogelio Lumbang, Rosalina Kaliwag, Miguel Simbulan, Efren Kaliwag, Romeo Pangilinan, Rochelle Diaz Pineda, Salvador Simbulan, Buenaventura Santos, Lolita Santos, Lourdes Santos, Blesila Santos, Alice Alvarez, Erlinda Alvarez, Manuel Alvarez, Antonia Alvarez, Narciso Lapuz, Virginia Flores, Brillantes, Perpetua Lapuz, Hernan Magpayo, Virgilio Meneses. Paganaka po, king pamananggap, king banal ako munyon, manatiling makalukluk at panayan, ding ke katamong asers, at tumulid karing ke kayong piluklukan, bilang tanda, ai kayo na po, ing tutuking pumila, at tanggap king katawan ng Kristo. Karas king libutad, itas lading pidaw agamat, at tanggapan ing banal a sakramento. Ala na pong kailangan sabihan, king pamananggap kaniti, uling iti maganap minsanan kapamilatan ning pari. Makisanmetong kayo po sana para king masalese, organisado at ligtas a pamananggap tamo king komunyon. Dakal pong salamat. Ngayon po, wag katanda kayong siklaod para pangadyan tayo po ing Oratio Imperata. King lagyo ning ipa, poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. O mapamakalulu, ang pamapagmalasakit ay pami. Aminan milo, ring kasalanan mi. At magpakumbaba kaming lalapit keko, ban manakit kapatawaran, ampong biye. Lalapit kami keko, kaniting masipit apa mangailangan mi. Adwan mi keko ing kambilan, at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kamate na karing dakala tao. Adon mingi ni keko, ing balikdan mo kaming mitmong lugod,
At iyatsyat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi, king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo, ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo, ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo lo, rin tawong mi tutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus no, iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring sablang lilingap karing mi salunan. Ban makasuyulo, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi loret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo loret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkala mo kaya kami, ingrasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasawp kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manalo na sana, pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi karing king metong at metong, mikabiyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon taryana kami, king pamagbayong lobat kabanalan. Itiadwan mi, king kapamilata ng Kristong Ginomi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay hinduning Diyos. E mo sana ipisawili nga klismikeka, king kakulangan mi, nunebagkus mo kami kabos, king sablang panganib, o maligayo, at kanuwanan a Birhen. Birhen de los Remedios, ipanalangin mo kami. San Jose, San Rafael, Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Simon Apostol, Nuestra Señora del Pilar de San Simon. Kilagyon ng ipa po ng anak, ang po ni Banal Espiritu. Amen. Lukluk tamo po. Pasibayo po, mayop, ayabak po kay katamungan. At suta na po ngeni king 15
a Domingo, ning karaniwan a panahon. Isadya tala po rin kaya katamong sarili, kim pami papuri at pami pasalamat, kim banal ay Eucharistia. Paunang salita. Nino, ing tutunggen tamong kasiping bale, nga kuwari, nino ring tawong buritang sopan, nino ring malyari tang ikatula, luguran, at gugulan pagalat panahon. Deti kaya berala, ding tawong kakilala, ding tawong makayakma at bigu king sablang dapat da, ring makasalanan, pakiramdaman tamo po, ing sabya ng Jesus kaya katamong ini, at lawan, ding tao, kapamilatan, ding matanat, pusong Jesus. Lubos a kapasalamatan po karing apostolado ning panalangin bilang lay collaborators. Talakad tamo po at ikanta, ing dalit a pamuklat.
Nagilingi pa ang panganak, ang paning banal na Espiritu. Amen. Ing amano ning Diyos tutuyang malapit kay katamo. Mira siya sana karing labi tamo at karing kay katang puso. Bataya nga sane, uling lagpas king kay katang sikanan. Mananasanang ing Ginoo, ibiyan na kay kayo, ing sikanan na ito, at manatilya sa kapilanman kay kayo. At keka anti mo rin. Sapat, ing pakiramdaman tayo, pakibaluan tayo, ing utos ni nga pong Ginoo. Kailangan tayo namang patutuanan king kikatang pamibiye-biye. Hindi sapat na alam natin ang utos ng Diyos. Kailangan natin itong isabuhay sa pang-araw-araw na buhay. Kapatid, o yan ing papalad ni nga pong Ginoo. Anting dalan papunta king biye alananga. Yan ing sukatang panikwanan. At yan ing aduan tamong grasya kaniting misa. Ing agyutalang patutuanan ding utos ni nga pong Ginoo king biye tamo. Sadya talangin rin kay katamong sarili, karuang kong kapatid, at kareng dakalapenandit, tayo pekiramdaman ingutos ni nga pong Ginoo at petutuanan king piyeta mo, manyawat tamo king grasya na at king kayang pakalulo. Yigkasta pong ining yagnagnaning kapanyisyan, magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang tutu, at kay kayo, kapatid, uling mi kasala kong bina, king isip, amano, at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapuko ka Santa Maria ang Kapilanmang Birhen, karing sa blangang helang pong santo, at kay kayo, kapatid, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa may payang tutu, pakaluwa na katamo, at kimpangapatao da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, ang ganang kimbiye, alananga. Amen.
tamo. O mamu at mapamakalulungib pa, eme pepain tulutan, inganak mong painggulot, king kaya kaming kakaluluan at daralanan ng kasakitan. Nuna si Jaming maging kaparaming tao. Katman mong malasakit ding pusumi karing makapase sugatan, karing leledalan, at dinan mo keng tetagan munye oras. Karela, bang sakluluan milat lingapan, ang gaking mipaldan la. Itiyadon mi keka kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Lukluk tamo po at makiramdam kay nga mano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning Deuteronomio. I Moses nga na karing tao, kailangan ing pakiramdaman niya ing siwala ning kaya kayong Diyos. Maminto kayo karing utos na, king mabilog yung puso at kaladwa, at karing tuntunan ami sulat keting libro ning batas. Uling iting kautusan asasabyan kong ngeni kaya kayo, eneman masakit pakiabutan o pakiintindyan. Alayo king matas abanwa. Ewa sabing, nino ing mukyat ka rin banwa, ban kwa nanala at bandamdaman dala at tuparan. Alayo naman king kangat ba ning dayat malat. Inya ewa sabing, nino ing dalakit king dayat malat, ban kwa nane at bandamdaman tayo at tuparan. At suya mismo siping yu ing kautusan. At suya karing asbuk yu at karing puso yu. Inya mayan yang tuparan yu. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalong ka, King Ginoo, king kekang pamangailangan at miyeka. Dalong ko, King Ginoo, king kekang pamangailangan at miyeka. Dapat para kanako, kekaku manalangin, o Ginoo, o Diyos. King panahon na tula mo, pakibatan mo ko. Uli na ning maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Uling tutuparan mo, ing pangako mong iligtas mo ko. Hinguli ning mayap mong pilubluban at katapatan, o Ginoo. Uli ning maragul mong lunos kanako, pakibatan mo ko. Dalong ko, King Ginoo, king kekang pamangailangan at miyeka. Dapat tutulang maplas ding sugat ko at misasakitan, o Diyos ko. Saupan mo ko at pakayapan. Ing lagyuning Diyos, king dalit ka kuyang puryan, parangalan ke at pasalamatan. Dalong ko, King Ginoo, king kekang pamangailangan at miyeka. Panakit daring mayalipit kaniti tumulala, at ding king Diyos sambala, mipasik nangan la. Uling ing Ginoo kayang pakiramdaman, ing dalong ding yatyu. King pamangailangan at enala payinggulutan, detang kayang kaluguran. Dalong ko, King Ginoo, king kekang pamangailangan at miyeka. Iligtas ne ning Ginoo ing bundok ning Sion, at ding syudad ning Huda. Italakad na lang miyuman. Ding anak daring talasuyon na, ilang magmana, at karinla manuknangan, ding sablang malugod keyo. Dalong ko, King Ginoo, king kekang pamangailangan at miyeka. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Kolosas. I Kristo, yaing larawan ng Diyos, ay mayayakit, at ya ing pekapangane ning metu lelangan. King kapamilatan na, lelangan na ning Diyos ing sablang bage at tsubanwa at keti king yatu. Ing sablang mayayakit at mayayakit, ding tronos,
dominaciones, soberanyas, potestades, melalangan, ing sabla, king kapamilatan na, at para kaya. Bayo melalang ing nanupaman, ya at tinayo, at gewa ng metong mo ing sabla, yaing buntok na ning iglesyang kayang katawan. Antining yaing kamumulan, ya naman ing peka pangane, karing sablang mi pasublian mi, kanita yaing maging mumunang dili karing sabla. Ing Diyos mismo, biryan na king ing sablang kayapan, mayakit king anak, at king kapamilatan ning anak, misot nga ning sabla, king banwa at yato. Inyasat itatagne ning Diyos, ing kapayapan, king kapamilatan, ning kayang anak, amipako, king krus. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo po ngayon ing mayop a balita. Ding amano mo, Ginoo, espiritula at biye, at chula keko ring amanong babyebye alananga. Hindi no manatiliya kay kayo. At keko antimurin. Pamamasa aking may pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya keko o Ginoo. Ing metong at talaturuning batas, linapit iya baning panyubukan ni Jesus. Nga nang may ngutang, Maestro, naning sukat kong daptan ba kung tanggapan ng biyela nangga? Pekibat ng Jesus, nanuwaring makasulat king batas, nanoy nga intindihan mo kaniti. May kibat iya. Dapat may luguran ng ginong kaya kang Diyos, king mabilog mong puso, king mabilog mong kaladwa, king mabilog mong sikanan, at king mabilog mong kaisipan. At sukat may luguran ng kapara mong tao, anti mo yung kaya kang sarili. Usto'y pakibat mo nga ng Yesus, taptan mo iti at miya ka. Dapat yung talaturuning batas, magimbuti ang matulid. Inya nga na pang kinutang kang Yesus, niniwaring kapara kong tao. May kibat si Yesus. Ating metong nga tao at titi pa'y bat Jerusalem, papunta Jericho. Sebatan dering tulisan at kinuwaring malan na susulod na pemalupalure at likwan ding halus metena. May paintagon daralan yung meto nga sacerdote king lugalita. Inyang igit ne, linipat iya kasumangid ning dalan. Makanyan mo naman miras siya ka rin yung meto nga levita at ikit ning biktimara ding tulisan at kaybat linipat iya king kasumangid ning dalan. Dapat yung meto nga Samaritanong maglakbe, dinalan niya naman ka rin. Ikit niya mo naman, at may lunos siya. Lepitane, at tugananong laro at alak ding sugat na. At saka no, binalot. Kay ba't seke neking kayang sariling asno?
Tiglus ng dela, king balepi paglayunan, at sinesene ka rin. Kabukasan kinangwayang at duwang kwaltang pilak king bulsana, at binyeno king mamahala king pipaglayunan, at nga na, sesenme, at nung magkano maning maging kulang, bayaran ko pa magbalik ko. Ninong ngeni, ing pamalak mo, nga ng Yesus, kareting atlo, ing kapara ng tao ng sebatan dareng tulisan. Pekibat ng eskriba, itang pepakit lunus kaya. Nga ng Yesus, nung makanyan mo naman, ing daptan mo. Kapatid, ing mayap ng balita ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo, makiramdam tamo po king homilya. Mas kilala ya po ining ebanghelyo tamo king amanong English, the parable of the Good Samaritan. Ing talimhaga ning mayap a Samaritano. Alay pong lagyo, ing Samaritano ngay ni. Pero Samaritano ya, uling taga Samaria ya. Popular ya po, ining talimhaga ngay ni. At nung lawin min peka Samarina, synopsis nga tamo po, metong nga mo po, ing sesentro, king talimhaga ngay ni. Tungkol ya king metong nga dayuan, yapin ing Samaritano, pepakit kayapan, lunus at ganaka, king metong nga tawong mangailangan sao. That's the summary. The parable speaks about a stranger who shows goodness and kindness to a person in dire need. Pero, ing talimhaga, nung lawin may simpliya po at maligwaya nga intindihan, nepo. Dapat, atin niya pong hugot nga natin. King English, we observe certain irony at may expose siya ni, bubuking ni. Nino, nung nino pa rin yung tawong makibalo king kautusan ni nga pong Ginoo, ila mo naman ding, tapat kareting kautusan. The parable exposes the irony of those who know the commandments, but they are also the people, the same people who shun its observance. Alam lang nila, pero hindi na isabuhay sa kanilang ginawa. Ing patungkulan tamo kini pining mumunay tang saserdoti, kadwaya pining levita. Bali po reti, kanitang panahon ni nga pong Ginoo, these are considered religious elite. Mumunay tang saserdoti, bala mo, pariya naman. Itang levita, metong nga kareng susuyo mo naman, palasimba, baludoreng batas, mapangadi, ilarening amanuan tamo. They're supposed to know the law. Kitang panahon na ito, may itong yamong pong batas, ing makasentro king biye, dareng Israelita, deng Hudyo. Yapin din damtamo king mumunang pamamasa, it is the law of Moses. And you know the law of Moses. Makayabe kini ring apulong kautusan ni nga pong Ginoo. At nung kanong summarize me yung kautusan na ini, batas nga mo, yung batas ng Moses, it can be summed up by love. Lugod. At yung lugod na ini, yan pinungutos ni nga pong Ginoo. Balang Hudyo, balang Israelita balo din ni.
luguran me, ing ginungkaya kang Diyos. King mabilog mong puso, kaisipan, kaladwa. But there's another one. Luguran me, ing kapara mong tao. Tungkol yaking lugod, king Diyos at king kaparang tao. Nung lawen me naman komplikado iniyale, maligwayang aintindihan. Lugod king Diyos, ampong lugod king kaparang tao. In fact, king mumunang pamamasa, king libro ning Deuteronomio, malino sa sabyana kaya katamo, Moises nga na karing tao, kailangan ning pakiramdaman niyang siwala ning kaya kayong Diyos. Simple mo nga namang sasabi, maminto kayo, karing utos na. At naning utos na? Love God and love one's neighbor. At nga na, uling iting kautusan na sasabihan ko ngeni, kaya kayo, man masakit pakiabutan nga na. Man masakit pakiintindihan nga ng makanita. Alayo king mata sa banwa nga na. Alayo king mata sa banwa. It tells us that the Lord's law is not mysterious, it's not remote. Alayo king mata sa banwa. At kaya kayo nga na. It is something very near you. At yun king kaya kayong asbuk. At yun king kaya kayong puso. Nga naking Deuteronomio chapter 30, verse 12 to 13. Alay kilwalyo at yun kaya kayo, yung kautusana. Lugod king Diyos at lugod ka parang tao. Yung aking ebanghelyo karong kapatid, Jesus, pesuwala nung pasibayo. Rening aduang aspeto. Ing relasyon tamo king batas ni nga pong Ginoo. Adwala mo po. That of knowing and that of observing. Knowing, kailangan balo tala. Kadwa, tala mo balo. Kailangan ning patutuanan tala. King kaya katamong pamibiye-biye. Nga nga ako nanding sinabi, king umpisa ning kaya katampong misa, sapat. Ing balo may kautusan. Kailangan niyang patutuanan iti, king aldoldo tamong pamibiye-biye. O yan yung pakibat ng Yesus. King metong eskriba, kitang panahon po nga itabalo yung eskriba, talaturudo rin batas. Dapat ako migtaka. Talaturo na yung batas. O ba't kailangan niya pangkut na ni Yesus? Maestro na yung sukat kung daptan pa akong tanggapan ng biyalananga. What do I have to do to inherit eternal life? At yung pakibat ng Yesus, yapin, yung batas ng Moises, adis na kitang panahon na ito. Remember, this is Old Testament. Luguran mo yung ginungkaya kang Diyos. At sukat mo yung luguran, yung kapara mong tao. At balo ning eskriba ngayon balo kaya po yan nga na. Well, very good nga na. Gusto yung pakibat mo. Ngayon nga na, daptan mo iti at miyeka. Do this and you will live. This parable also shows how the law can be known and understood, yet remain unobserved. Balo ita. Balo mo pero bakit minsan, tayo agagawa, king kaya katamong pamibiye-biye. Siguro magtaka kayo, wari, itang minunang linabas, pariya pa mo, saserdotiya, itang kadwa, levitaya pa mo, susuyuya, kimpisamban. Supposed to be mo kanyan, balo ding batas. Pwedeng balo. Uling malapit laking nga pong Ginoo. Uling malapit laking templo. Susuyo laking templo. O bakit?
Sinopan, ining meto nga tawong ikit dang halus metena, ining biktimada ring tulisan. Nanong gewada? O ito yung problema, alalang gewa. Iniwasan ang taong nangangailangan ng tulong. Linisyala, mintala king kasumangid dalan nga na king kakatang ebanghelyo. Ay, you know why? Baka nita po, benefit of the doubt nga natin. Kitang panahon nito, nung saserdote ka, susuyo ka king pisamban. Nga po. Kailangan ma-expose king metong mete. Uling ding mete, kitang panahon na ito, they're considered lang bala mo, marinat. Unclean. And so, if you're a priest, and you're exposed to a dead body, you cannot fulfill your obligation in the temple. Nga no wonder, ining pari, ang po yung Levita, miniwas la. Because, very particular lakit ang batas sa ito. Dapat, in making consequence na nito, while they were able to follow the law strictly, in problema, dagampanan. Di apal to, in lugod da king kaparang tao. Di asopan, ining meto nga biktima da rin tulisan ang mangailangan sawok. Sa kabilang banda, itong Samaritano na dayuhan, estranghero, na tinuturin nung panahong yon, makasalanan, uling aliwala, pamaniwala, kalaban doreng Hudyo, o ining Samaritano pa. Ing ginawang paralan, bang lapitan, kadua, sopan, uluan det ang sugat, at idala na king pipaglayunan, at enelikuan, anggat eya, mipaldan, ining biktima da rin tulisan. In other words, ining Samaritano pa, ing pepakit lugud at pakalulu kening tawong mangailangan sawop. Iya mo ing pekahiro king kekatamo pong talimhaga at aliwa itang pari, aliwa itang Levita. Kapatid, simple mo, impabakal ni nga pong kinukekatamo. Anting Kristiyano, metong nga kapag nasanta mo. Iya mo naman ingkutang niting eskriba kang Jesus. Nanay sukat kung daptan ba kung tanggapan ng biye alananga? Nanay sukat kung gawan. Itamuan. Sigurado ko kanini. Ya kung kailangan, akit din kaya kayong gamat. Nungkot nanda kayo, nino kaya katamo, ing ebisang mikabiye alananga. Iyan yung pagnasanta mo, ale. At iyan yung kaya katamong pangarapan. Itamuan, kamtantamo yung biye alananga. Eternal life. And Jesus in the gospel, through the parable of the Good Samaritan, presents to us the formula. Babiyan po ni nga pong ginukaya katamo, ing paralan, ing susi, bangkam tamtaming biye alananga. Simplihan mo po, pakyapusan tayo, ing mayap as Samaritano. Gawa tamong mayap, lakwas na kareng kapara tamong tao. Last na mo po, may follow-up question niya yung eskriba Nino yung kapara kong tao? King introduction nga na, Ate Del, nino yung kasiping kong bale? In English, who is my neighbor? Nino waring kasiping kong bale? Nino waring ka na kung kaparang tao? Pope Benedict XVI, niya po kalago yung sinabi na, pakibat na nga na, anyone who is in need
is my neighbor. Nino man ng ating pamangailangan, yang kanakong kaparang tao. Therefore, nga na ni nga pong Ginoo, nino mang mangailangan sawop, yang kang kasiping bale, yang kang kaparang tao, pakita na namin lugod at pakalulo. Kapatid, o yan, ing pamagkulang ni tangpari ang pong Levita. Ela pepakit, lunos, lugod at ganaka, ken taong mangailangan. Dedma, alam pakilam, o yan kaning problema ng yatong ene. In kasalukuyan tang Santo Papa nga nang sinabi, very beautiful nga na, let me end with this quote from him. The opposite of love is not hatred. The opposite of love is indifference. Mas masakit siya po kayong Kapampangan. Kaya lang pakialam. Dahilan nung bakit dakal ka nung magkasakit, dakal na rin pakakalulo, dakal na rin mangailangan sawop, it is because of indifference. Dakal na lang, alang pakilam, pakilaman damo, balo damo, sarili da. Sarili da. Sarili dang kapakanan. Dapat nga pong ginungin ni kapatid, papalad na kaya katamo, tamo, pwedeng mabibiye, king yato ngay ni, para king sarili tamo mo. Uling minsan nating Diyos, pepakit lugod kay katamo, inyang dinawon na yung biyena para kay katamo. Inya, oyan mo naman ing dalan ng kaligtasan. Pakit tamong masabal at malasakit, lakos na karentawong mangailangan. King kay katawong pong parokya, oyan mo naman makasentro king pastoral mission o vision. Neto po ka rin pagmaragulta mo, kaya paulit-ulit kayong sasabihan, inindisnan ko pong special ministry ng kaya katang parokya. I think only in San Simon. Thanks to Father Homer, our previous parish priest, who established bahay pagbabago ni Hapong Pilar. May saraya mo po, uli ng pandemic. May kapitong batches. Kayo po kanita, sindutaya po, may katlo tamong batches before pandemic. At nano'y mission na ng bahay pagbabago ni Hapong Pilar? Yes, retang mililele. Yung sinasabi ng gobyerno noon na salot sa lipunan, denirugong kapatada, may liliking dalan, ding may kagamit, bawal na gamot. Then drug addicts, ilaring kaya katang we welcome ketiking parokya. At susopan tala, because we believe everybody deserves a second chance. Dinala mo, pamikatagon, magbayo, sopan la, tanggapan la, uling ilaman, anak nala naman ng Diyos. At o yan po yung konkretong programa ng parokya tamo. Anting kaya katamo pong pamanupad king kautusan ng Hapong Ginoo. Yari luguran ng Diyos. Ipakit mo yung lugod mo king Diyos, king lugod mo king kaparang tao. And then the last, of course, last March, we celebrated our 2nd year anniversary. Yung sentro ng pakalulo para ka rin pakakalulo. Mibaytiye ni anyang COVID. Po? 2 years ago, yung kasalagsugan ng COVID, dakal mila ko obra, dakal may kasakit, at minisipin parokya, makananya makasaw. Through the Sentro ng Pakalulo, through the Church of the Poor program. Dinala na rin bagyo, limbog, because of Ulysses. Minisipyan man ng parokya, nung makananotang makasawap ka rin, how to reach out to them. The community pantry, etc., etc. Mapilanlamo ka rin programa ng, konkretong programa ng Sentro ng Pakalulo. At metong yamo naman ng kapagnasan, ing suywan, ing palto malasakit, lugod at pakalulo, karing mililele, karing magkakasakit, karing mangailangan sao.
Kapatid ko, oy ni po, ing papalad ni nga pong Ginoo. At oy ni, inalakwa ni nga pong Ginoo kaya katamo. Anting mensahe kaniting Domingo. Take it or leave it. Bisa kang alanangga, ngani nga pong Ginoo, luguran ming kaya kang Diyos. Dapat patutuanan may ni, kinlugod mo, king kapara mong tao. Hindi sapat na mahal mong Diyos. Hindi sapat na alam mo ang kanyang utos. Kailangan nating isabuhay sa ating pagtulong, lalo na sa mga nangangailangan. Amen. Talakad tamo po. Sasalpantay ako, King Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ni Banal Espiritu, may bayit kang Santa Mariang Birhen, linasan lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkot, tinipaya karing mete, king katlongaldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa makaluklukwan ng Diyos, ipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum karing mabiyang menga mate, sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakdeng santo, king patawad na rin kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king biye alananga. Amen. King dalan ni Bat Jerusalem papunta Jericho, ing ebanghelyo pe pakit no kay katamo, ring taong akatab mo tamo karing sablatang dalan ngening kasalukuyan. Panalangin tala kabang nga tamong sasabi, pakiramdaman mo kamit pakaluluan o Ginoo. Ulitan tayo po. Pakiramdaman mo kamit pakaluluan, o Ginoo. Para karing kukwa karing aliwa, ketang atsyukarela, ding ema nakit, king pamangailangan da ring aliwa, at mimiwas, kasumangid dalan, ban alis siyan misangkot, king matulang pa maglingap, king kaparang tao. Manalangin taking Ginoo, Pakiramdaman mo kamit pakaluluan, o Ginoo. para karing mipayin burisan leledalan, para karing alang kakaluguran at alang metong man magmasabal, banding kaluparang tao atuklasan dala, manalangin taking Ginoo, Pakiramdaman mo kamit pakaluluan, o Ginoo. para karing tutok ng kingdalan, ban mo niya saup karing taong mangailangan, para karing dadalo karing masakit at lilingap karela, para karing saryang mamako king karelang dalan, ban ayat danan saup ding aliwa, ban manatili lang malapit karing kapararang tao. Manalangin taking Ginoo, Pakiramdaman mo kamit pakaluluan, o Ginoo. para karing sugatan a puso't katawan, para karing eta kaluguran, at para karetang sapat ing lugod tamo, bantong talang kaya katang kapatad, manalangin taking Ginoo, Pakiramdaman mo kamit pakaluluan, o Ginoo. Tanggapan na sa ng Diyos, tingin katang kapasalamatan at kayadunan, ang timurin yulong king kayarian ng maligay rin ng kapalad tamong mayang na biye, ipanalangin tala po king Ginoo. Pakiramdaman mo kamit pakaluluan, o Ginoo. Mako'y da katahimikan na doon taong po yung sarili tang kapagnasan, at yung kapagnasan da rin kaya katang kapatad damay nyawad, karing kaya katang panalangin, ila po rin makatuki. O Diyos ay pami, bustan mong imbiye at mensahe ng Yesus. Agyagana kami bang pagnasan ming ipahayag ing kayang katutungan at ing uri ning kayang kalayan king balang metong at metong. Saupan mo kaming lugod, karing kaparaming tao, anti mo king kaya kaming sarili, at maging malapit kaya ka, kapamilataning pamaging malapit mi karela. Ipayabot mong atuklasan miya karela, Iyesu Kristong ginumi. Amen.
Luklok tamo po at ikantataya ing dalit para king liturhiya ning Eucharistia. Manalain kayo, kapatid, banining kaya katamong taon, matanggap ya, arapan ni Diyos, sigpang maipayang tutu. Tanggapan na saning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, emo tula ing pagtulapan mi, ing kapanatagan na ning pamanupad, king letra ning batas, nuning pamagdulap, king kayalan ng kapanatagan, ning pamitagulaling karing kekeng sarili, keka, at karing kaparaming tao. Dinan mo king tetagan, marap king panganib, at gawa king sakripisyo, kalupa ng Yesus, king pamamye karing kaming sarili keka, at karing kapara ming tao. Ayat syuking pamangailangan, bang makapakirake kami king karelang tula at pagsalbat, karing problema at tutol, bang akilala milat aluguran, antimo nung makanan mo kayong balo at kaluguran, kang Kristo Jesus aginumi. Amen. Inginuman at tiliya kay kayo, At keka yat na antemorin, yoreng pusuyo. makayat nano king Pasalamatan tayong Ginoo Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid yung pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa, Diyos king lanangga at lubos mayupaya. King kekang lugod binukod mo kami, bang pakilala mo yung kekang karangalan. Agyang gilutan da ka paulining kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, bang makapagbalik kay lubkeka. Uliniting kaluguran mong anak, meging tao yang kalupa mi, ban ating kalupa ming tawong makapagligtas kay kami, king kapahamakan at pangalili king dalan. Kapamilatano, ring anghel ning banwa, yayampang da ing karelang panalangin ning pamanyamba, kabang magsayala arapan mo kapilanman.
Misuge sa ing siwala, miking karelo, king matugong perang dalit ning kapurian, at ngaming ang kakanta. Tunay ka ping banaloy pa, ikim panibataning sablang kabanalan. Ulinito pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yeso Kristo. Bayuyo, midaon kusang lub, king pamaylasan at kamatayan, kinuwane ing tinape at pepasalamat iyakeka. Piraso net binyene, karing kayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't naningapunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, at binyene, ing kalis ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, ami bubo para kay kayo, at para ka ring sablang tao, pankyat ami patawaran la ring kasalanan. Daptang iti, bilang kapigaganakan, kanako. Kapatid, pasyag tayang ini misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi oy paing kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mi kaya ka itintinape nimbiye at kalis ning kaligtasan. Lay min pasalamatan kaya ka, impepalarya mo kami matampang talaka darapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba min pagamuha mo king kami ngansa ng may sulusulo, king katao na dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yakin lugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming Arsobispo, at ting sablang pari. Ginuganakan mula naman din kapatid ming painawan at manenayang subling miye, at ding sablang may yang unabiye. Tanggapan mo sana kimaligay mong harapan, pakaluluan mo kayo ngayon. Gawan mo kayang karapat dapat magkamit king biyalananga, ban kayabe ng Maria yung Birhen yung duning Diyos, kayabe ng San Jose kayong banal na esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad kimalmong kaurian, king kaya kapaning panawon. Puriyandak at paligayan, kapamilatan ng Yeso Kristong, kaya kanganak.
King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya ipang mayupayang tutu kagum ng Banal Espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman king alanangga. At ngini kapatad, manalangin tamang mitnong kapanaligan at lugod kinipa, karingaman nung tiro na kay katamo ning Ginoo. Ikabus mo kami Ginoo kisablang marok, malugod mo yung pagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasopanin kaya kang pakalulo, parati kang ikabus king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan, kabang maninayan kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sa babalik din kaya kaming kasalanan nun lawan mo yung kasalpantayanin kaya kang banal na kapulungan. Pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ika mabibi at magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapatid din kapayapan ng ginumanatili sa kapilan man kaya kayo. At kay kon timurin. Ipakita ang inimika kameton tamo king kapayapaan ng Kristo. Kapayapan kaya kayo man.
Kapatid nyo, ing kordero ng Diyos. Nyo i Kristo, ing milako king kasalanan ng yato. Lulugod tamo, uling minuna nakatang liguran. Mapalad tamongan, itamong mayawos, king apunaning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat yakas ing amano mo, kumayap na ako. Talakad ko nga po, tauling paganaka, kanitin Domingo, mibalik tamo, kitang dati tang gagawan pamananggap king komunyon. Tas na nga mong, ing katawan ng Kristo, sabi-sabi ako pong makibad. Amen. Tahimik, pumila, kini pong karining communion stations, you will be assisted by the greeters and collectors. Ako po mamaligwa, atin po mag-assist kaya katamo. Panay niyo po yung kaya kayong turn niya po. Tanggapan niya po yung katawan ng Kristo, kayong gamat yu, tahimik. Subuya po, mibalik yung luklukan yu, at mga di. At papanatilian tamo po yung kawisan at katahimikan bang ligtas ngan po ining kakatamong gawan na pamananggap king komunyon. Kapatid, ing katawan ng Kristo, Amen. Lukluk tamo po. Karing nga tsuking pibale-bale, abi-abi tayong pangadyan, ing dapat ning espiritual na pamakinabang. O Diyos ko, sa salpantayanan ko, ingat tsuka king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka, migit kisablang bagay. At pag nasangkuntang kapanda ka, dapat pauli na ning pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari, tsuka ka rin, at pakisan meton kay lubusan ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Talakad tamo po. Manalangin tamo. Ginong Diyos, tinubod me kaya kami, Jesus, ay anak mo, inyang sayad na ket danupan, at mi paluklok na mo leledalan. Pasalamatan da kauling, pepaintulutan meng yagkasno kaya kami ring mamo ng amanong makasikanlog, at uling pepakayap no ring sugat ming bunga ning pamikasala. Kapamilataning kayang katawan at daya. Paintulot mong ibiyena kaya kami keti, itang lugod ang milalapit kaya kami karing anggang kaligaligan, ding sablang kapatad ming daralan kasakitan. Itiyadod miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk ko po. At manyad kaya pa pong dita ka minuto kaya kayo, para saksyan, pangaditala po. At bendisyonan din pong kaya katang bayong miyembro o ringaliwa dati no pong susuyo king kaya katamo pong parokya, king karela pong barangay anting miyembro ng music ministry. Ngini po, let's formalize their membership. Rini pong kaya katamong i-indak. Iyapin po ring susuyo aside king karelang bisitas. Kete king parokya, binyede mo naman ng oras dabang sumuyo. May baiti-iti, inyang 250 years ning kakatamo pong pangatalaga anting parokya. Nyay nga ustamo po karela, Sester Centennial Choir, pero sabihan po, our 250th anniversary choir, asindo tamo po manggaman ngayon. Reti pong miyembro na niti, ibatla po kareng miyayaliwang youth choir, daring miyayaliwang sakop a bisitas ning kiyakatamo pong parokya. Ila pong kiyakatang pangadi at ila pong kiyakatamong yabe kareng kiyakatang panalangin. We will now witness the blessing and installation of the new members of the NSDP Sister Centennial Choir. May I call on Brother Jervis Santos, Coordinator of the NSDP Sister Centennial Choir. Good morning, brothers and sisters in Christ. The following aspirants from different barangay of our parish wish us to install them as the new members of the NSDP Sister Centennial Choir. Adriano Rosette Kate, Ala Rowena, Alfaro Nathaniel, Batu Amabel Colin, Bungay Alexa Rayan, Caritan Jelica, Dairit April Micaela, Del Rosario Clarence, Del Rosario Nas Jarel, D.L. Marvic, Dizon Erica May, Euperio Eunice, Franco Franz 30, Garcia Francine Erich, Garcia Mark Chan, Garcia Roselyn, Guevara John Paul, Intal Patience Nicolai, Malonzo Riza, Mandap Rian Angel, Pangilinan Alfie, Pangindin Asunta, Paras John Francis, Peña Absidi Dave, Perez Hart, Pineda Dennis, Salas Alicia Gwen, Salas Alessandra, Santos Jorvi, Taruk Alan Paulo, and Pagyo Florante. Our beloved Reverend Father Enrique M. Luzung, we ask you to bless and commission the following aspirant to their service in the NSDP Sister Centennial Choir. Their commitment and understanding of precepts of the ministry and their readiness to put on this unique yoke unto their shoulders signify their worthiness to assume key roles in this ministry. Now I ask all of you
Are you willing to exercise this ministry in our parish? Yes, we do. Do you submit yourselves in obedience to me, to your director, or to your coordinator, and to my successor? Yes, we do. Do you promise obedience to the rules and regulations of the Commission on Liturgy of the Archdiocese of San Fernando, who has delegated me in this ministry, and to his successor? Yes, we do. Do you promise love, diligence, and commitment in all the work that you do, offering them to Christ the High Priest and the Church and the people of God? Yes, we do. We will now witness the blessing and presentation of Certificate of Membership. Let us pray. O God, who have taught the ministers of your church to seek not to be served but to serve their brothers and sisters, grant, we pray, that they may be effective in action, gentle in ministry, and constant in prayer. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Sa gitna ng pagsakop, padalimang sakuna, sa pamamagitan mo nagkaroon ng pag-asa. Kasama ng panahon, pananampalataya'y naglakbay, naging kasagutan sa matagal naming paghihintay. 250 taon ang pagdating mo sa aming buhay. Pasasalamat at debosyon, buong puso namin inaalay. Birhen ng Pilar, mahal namin ina, mula sa'yo ay ibig, sa may magwastan. Birhen ng Pilar, Maria, aming ina, kami ay damdaman patungo sa aming kaligtasan. Bawat sandali ng paghihirap, May I call on Brother Alan Paulo Taruk to lead the new members in the pamagtagulaling keng sarili keng kasaywan. Ako, kusang loob at matula kong tatanggapan, ing maging talasuyo na kuning Ginu, at matibe kong paniwalan, na ako, makibat ko king kayang grasya, ipangako kong eni, ingka kong sarili, antimong metong a miyembro, ning Sister Centennial Choir, ning Nuestra Señora del Pilar. King kapamilata ning panalangin ko, obra, alimbawa, at king pamibiyebe, ko bilang meto nga Kristiyano. Inginong Diyos at ingwa na Birhen Maria, sa upandak sanang makatupad king pangako ko. Amen.
With the grace bestowed upon me by our Holy Mother, the Church, through our Archbishop Florentino Lavarias Didi, I therefore grant you your designations and send you to the vineyard of the Lord. Know that as ministers you are to serve and not to be served. Be reminded that it is Christ whom we serve and whom we owe our talents and our skills. There is no other joy but to use our God-given talents, our time, and a share of our resources at the service of the gospel, and that is to bring more people closer to God. God help you to be good stewards to what has been entrusted to you. May you, the music ministry of our parish, that is composed of the Sister Centennial Choir, who serve your individual chapels as choir members, and our parish, receive the grace you need for your service. Please face the congregation. Brothers and sisters, I now present to you our members of the music ministry of our parish, represented by the different chapel choir members of our parish, the NSDP Sister Centennial Choir. Please give them a warm round of applause as we receive and welcome them and include them in our prayers. Congratulations. Talakad tamo po. Ama, ano mo pong kapasalamatan, kapatid, karing hanggang menu muna, karing may labasan na Domingo, karing induction and blessing of the members of the different religious mandated organizations. To the PPC, particularly the Ministry on Liturgy for Information, to the PFC, dakasalamat king kaya kayong pamanantabe. Karing mig-serve, sinuyo, kaniting misa, dakasalamat, at kaya kayo nga pong sinimba. God bless you po. To our live Facebook viewers, may payabak po kaya kayo at salamat kim patuloy pong pamanantabe. Inginu manatili kaya kayo, At kay ka ante mo rin. dukuyo rin buntok yu tanggapan ning bendisyon, ding mapila na daralan, igit ding taong makapase, alos metene leledalan, dapat metong yang dayuan, ing linapit at melunos kaya. Ume kayo, at saupan ding taong makapaligid kaya kayo, ding magkasakit, ding mipakarine, at ding bitbat ning biye. Kanlungan nyo la, bitbiran nyo ring sugat da. Pagukulan nyong panawon, at ibiye karela, impe kamayap ning kaya kayong sarili. Kampe, ning bendisyon, ning Diyos sa may pahin tuto, kilag yun ning ipa, ampoy anak, amponing banal na espiritu. Amen. Umetan at luguran ning metong at metong, antimo nung makanano nakatang liguran ning Diyos. Salamat, King Diyos. Sabay po may payabak kaya kayo, and God bless your Sunday ahead.